Hey baphanta, bafowethu ningakhathazeki kakhulu ingane wethu. Sizobuya bafowethu embumbeni sibheje nje okwenjwayelo bafowethu yabona ukuthi ama-league njengamanje bafowethu asavaliwe, usizini 2 uzobuya bese siyakhala. Asibekezela nje bafowethu ngoba angifuna futhi ukuthi masisebenze embumbeni lapha senze into engeyona equality yabo. Kumele masenze embumbeni lapha sikhiphe into equality. So njengoba nje manje bafowethu ukudlala ama-game awumsangano kahle kahle njengamanje. So I can't predict ke bafowethu or like I can't help you ngento bafowethu engenasho ngayo. So mina bafowethu ngaphiwa ke kuma league. So asilinde bafowethu season 2 mawubuya ke bese siyakhala yazi ke bafowethu bekezela bafowethu uzala ini impumelelo. Asilinde sizobuya embumbeni bese siyakhala sidle impilo sigqoke kamnandi sibuse nje bafowethu kube mnandi kube nje sithenga imoto sakhe imizi sigane kube mnandi kube nje bakwenzeka.